Okay guys, reba iyi foto. Kuva uyu munsi kugeza mu bisekuruza bizaza, ikigaragaza ko igihugu gitera imbere ni ukuba gifite ibikorwa remezo harimo stade, ibitaro, amashuri, imihanda ndetse n'ibindi bikorwa remezo bigaragaza ko igihugu kiri gutera imbere. Uyu munsi twabateguriye stade 10 zikomeye muri East Africa. Dukomeze tubane paka ikiganiro kirangiye. Njyewe ni Hakizimana Alphonse, bitangirire. Iyo umuntu ari kuvuga stade nziza zo muri Afurika, bamwe batinya kuvuga ko inzira ari izo muri Afurika y'Amajyepfo, kubera ko nicyo gihugu kimwe gikomeye muri East Africa cyakiye igikombe cy'isi. Ibyo si ukuri. Reka duhe stade nziza 10 zo muri Afurika. Ese stade Amahoro iri ku mwanya wa kangahe? Nanjye nibyo ndi kwibaza. Reka dutangire. Ukore subscribe tuwe stade n'amafaranga zagiye zubakwa. Ku mwanya wa 10 tuhasanga stade yitwa National Stadium mu Mogadishu yo muri Somalia. Kuno stade yaje gusenywa mu 2020 kubera intambara zaberaga muri Somalia. Dore ko hacyaga abantu barenga 20,000 bicaye neza. Nyuma y'uko stade ishengujwe n'ibihe by'intambara, abaturage bongeye babubakiye indi stade nziza cyane ikomeye kurushaho. Bongeye kuba imikino mpuzamahanga ndetse n'imikino ikomeye, ndetse harimo n'imikino y'ikipe y'igihugu ya Somalia ubwayo. Abaturage bakaba barabyishimiye bavuga ko bari barabuze uko bareba imipira, niko Somalia iri mu gihugu kigira shampiyona ikomeye muri mugabane wa Afurika. Hakurikiyeho za Nigeria, Senegal, u Rwanda, Tanzania ndetse n'ibindi. Mu mwanya wa 4 turasanga stade yitwa Bombela Stadium. Muri stade 3 zubatswe muri Afurika y'Epfo, baragiye kwakira igikombe cy'isi cyo muri 2010. Ni stade yakira abantu 40,000. Yatangiye kubaka muri 2007 izabirangira mu 2009. Ikaba yaruzwe yitwa amadolari 140 y'Amerika. Ikaba ariyo na stade nayo yakira igikombe cy'isi muri Afurika y'Epfo. Stade kandi yubatswe hifashishije imisoro y'abaturage bo muri Afurika y'Epfo. Ikaba yakira umupira w'amaguru, ibizwi nka football, ikakira rugby, kandi akaba arimo n'amasare ya gym n'andi masare ya football cyangwa n'andi y'imikino. Umwanya wa 8 tuhasanga stade yitwa Nyayo National Stadium iri muri Nairobi muri Kenya. Yafunguye bwa mbere mu mwaka wa 1983, yongera kuvugururwa kandi mu mwaka wa 2024 ishobora kwakira abantu barenga 22,000 bose bicaye neza. Amakipe akorera imyitozo kuri iyo stade harimo ikipe y'igihugu ya Kenya n'izindi kipe nka FC Leopard, Sopaka FC n'izindi zo muri Kenya. Igishushanyo mbonera cyakozwe mu mwaka wa 2024 gikozwe na kampani yitwa Nyanja Architect Association Company. Ikindi wamenya ni uko ifite pisine ya metero 50. Ikindi kandi niyo stade yo muri East Africa ifite VAR. Mbese yaravuguruye bayigira urwembe kugira ngo yakire cane muri 2025 ndetse muri 2027 izakira AFCON. Mu magambo make bisobanuye ati Africa Cup of Nation. Ayo niyo mateka ya stade yitwa Nyayo National Stadium iri muri Nairobi, Kenya. Ku mwanya wa 7 tuhasanga stade yitwa Dodoma Stadium. Dodoma iherereye muri Tanzania. Stade ya Dodoma ifite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku 32,000 bicaye neza. Ndagushimiye wowe tugiye kubana kuri uno munota. Kwa subscribe mboneke komereza. Icyo namenya kuri ino stade ya Dodoma nuko nayo muri stade izakira igikombe cya AFCON mu 2027 kizabera muri Tanzania muri stade zigiye zitandukanye, no muri Uwanja wa Mkapa, no muri Dodoma, no mu zindi stade turababwira zo muri Tanzania no muri Kenya. Ku mwanya wa 3 naho turahasanga stade yo muri Tanzania yitwa Samia Suluhu Hassan Stadium. Iherereye muri Arusha muri Tanzania. Uko izina ryayo ribivuga, yitiriwe Perezida Samia Suluhu Hassan. Ikaba ari stade yakira abantu bagera ku 35,000 bicaye neza.
nayo ikazaba izakoreshwa muri AFCON mu 2027. Kuri stade Abanyatanzania bifata nk'iya kabiri uvuye kuri Benjamin Mkapa kuko yakira 35,000, ikaba yaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni $150 z'idolari. Urumva ko ari akayabo pe. Ku mwanya wa gatanu turahasanga stade ikomeye cyane yitwa Talanta Sport Stadium iri muri Nairobi muri Kenya, dore ko bakiri kuyubaka. Gusa bivuga ko nahise kuyubaka izaba ikomeye cyane muri Afurika, izava ku mwanya wa gatanu ikajya ku wa kabiri cyangwa uwa mbere, ko izaba ari nziza. Izaba yakira abarenga 60,000 bicaye neza, zitwaye akayabo ka miliyoni 200 z'idolari, dore ko bazayifungura mu mpera z'uyu mwaka wa 2025. Mu mpera zaho nibwo bazaba bayifungura bayitaha ku mugaragaro, dore ko nayo iri muri stade izakira AFCON Africa Cup Nation 2027. Mu mwanya wa kane turasanga stade yitwa Mandela National Stadium yo muri Uganda, yitiriwe uwahoze ari perezida wa South Africa washakaga guca ubucakara muri Afurika. Abazungu bo muri South Africa bahohoteraga abarabu bo muri Afurika. Gusa mbere y'uko iyi stade yitwa Mandela National Stadium yitwaga Mwamburi National Stadium, yakira abafana barenga 65,000 bose bicaye neza. Ifite tapi nziza ya hybrid glass yafunguwe bwa mbere muri 1997, yitwa Mwamburi National Stadium. Gusa mu mwaka wa 2013 Mandela yitabye Imana, nibwo yahise ihabwa izina rya Mandela National Stadium kumara nk'icyubahiro nk'Abanyafurika twese tumugomba. Ifungurwa yitabiriwe n'umuhanzi w'icyamamare muri South Africa Lucky Dube waje kwitaba Imana muri 2027. Yubatswe na kampani y'Abashinwa yitwa Chinese Construction Company, yubatswe itwaye miliyoni 65 z'amadolari. Ikaba yajya ku mwanya wa kane turasanga stade yitwa Benjamin Mkapa. Ni stade nziza ishobora kwakira abantu barenga 70,000 bicaye neza. Izwi nka stade imwe muri Tanzania kuko yakira imikino inyuranye. Iherereye mu gace ka Pulani mu mujyi wa Dodoma no mu mujyi wa Dar es Salaam. Yafunguye muri 2007, yari imaze imyaka 2 yubakwa. Amakipe akiniraho ni Young Africans na Simba FC Sport Club. Imwe y'igihugu n'ikipe y'igihugu nayo irahakinira Tanzania. Yatwaye akayabo k'amafaranga agera kuri miliyoni 60 z'idolari, angana na miliyaridi 90 z'amafaranga y'u Rwanda. Kugeza ubu iri muri stade 20 nini muri Afurika, yitiriwe uwahoze ari perezida Benjamin Mkapa wahoze ayobora Tanzania. Twavuga ko iyi stade ya Benjamin Mkapa stade ikomeye cyane muri Afurika, stade nini cyane pe. Mu mwanya wa kabiri turasanga stade Amahoro yo kuri stade mu gihugu cy'u Rwanda, iherereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ifite ubushobozi bwo kwakira abantu barenga 46,000. Ikaba ari stade mu Rwanda yagenewe kwakira ibikorwa by'imikino n'ibindi. Yubatswe na kampani yitwa China Civil Engineering Company. Yatanzweho akayabo ka miliyoni 21 z'idolari, angana na miliyari 35 mu Manyarwanda. Bwa mbere yubatswe 1984, yafunguwe bwa mbere muri 1987. Mu mwaka wa 2022 yaravuguruwe neza. Kampani yitwa Sumo akayabo ka miliyoni 135 z'idolari, angana na miliyaridi
350 y'amafaranga y'u Rwanda. Ifite tapu, ifite tapi hybrid plus na kamera impande zose, ikagira parikingi nini kandi nziza, ikaba ari stade ipfundikiye ahantu hose itandukanye n'izindi zose mu Rwanda. Reka tuyakire ku mwanya wa mbere tuhasanga stade yitwa Miyombwe International Sports Center iherereye muri Kenya, ikaba izwi ku izina rya Kasarani Stadium, yubatswe mu 1947 muri Kasarani, Kenya. Ifite ubushobozi bwo kwakira abafana 55,000. Bavuga ko ari stade nziza kubera ko yakira imikino myinshi cyane. Umwaka wa 2010 kugeza ku 2012 yari iri kuvugururwa ndetse yongera kuvugururwa muri 2024 bashyiramo irindi koranabuhanga ritangaje ngaya amakamera, amavare, amasikirini ahantu hose, dore ko nayo iri muri stade izakira AFCON Africa Cup Nation izaba muri 2027. Ndi kuvuga kuri mikoro ya Hakizimana Alphonse, iyo udakoze subscribe kuri iyi channel yacu yanyu tubaha amakuru y'icyegeranyo. Shout out.